Nyam 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 nyam. Hmm. Nyam 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 nyam. Wah, kayaknya enak itu mie goreng. Wah, jadi kepengen. Bang, minta dong. Mau mie goreng? Ya udah nih, tapi jangan banyak-banyak ya. Ayah juga belum makan. Iya dah bang, nggak banyak-banyak kok, dikit doang. Makasih ya bang. Hehehe. Tapi boleh ye. Iya, boleh, tenang aja. Tapi jangan banyak-banyak ya, dikit aja pokoknya. Oke dah bang. Oke, dikit doang kok. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Enak banget bang. Itu makan mie goreng ya? Bagi dong bang, boleh kagak? Oh, ini punya itu tuh Bang Junet. Bilang aja sama Bang Junet, boleh kagak? Ya udah, kasih dah, nggak apa-apa kok. Iya, kasih aja. Wah, enak tuh. Mantep dah, makasih ya Bang Junet. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Nyam, enak banget. Pada makan mie goreng. Enak, bagi dong. Ana pak, dikasih Bang Junet. Oh, Bang Junet boleh nggak nih minta? Iya, iya, ya udah dah, iya, ya udah boleh dah, boleh. Nah, gitu dong bang. Mantep ini pasti. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Enak banget bang. Besok-besok mah bikinnya jangan cuma segini bang. Yang banyak kan, ayo kurang. Ya udah, kalau kurang mah habisin aja po mie goreng aye, nggak apa-apa kok.